Yegusu ofidua mu nsima kan che ye be comment so na yakofa kan wadwe na nsa na ye di nkomo bitaw na yakoye ni mewo Michaelina Anaman ewo fie hanum se ya menini di nkomo de afa eye Michelin Ministries womu ewo dwumadi sunku bia omu edie ko psychiatric hospitals be bia miye nuanom a omu adwumu ka omu no ewo no na epesi wura dwumadi enu mankasa na yehwe botae no se de esitie Michaelina. Good morning. Good morning. Na it is saying. Yes, what don't yeka Michelin Ministries then amujina homa poti. Michelin Ministries started off as a singing ministry, Meme Tonyom. And then Nyame Adom for 2 years I started off as an evangelist, preaching in buses, doing dome broadcasts any day. Na Nyankopon aboye in a stand that now we have extended our scope. And your buses mo penny kanyame asem ne mum nyame asem no yetumi e de co secondary schools any psychiatric homes no those are the two programs as is here running. It is about psychiatric evangelism and then secondary school evangelism, so mainly music and evangelism. That's what Michelin Ministries is about. Inti yeka psychiatric evangelism na eno no akire say nyame sema yeka chomo madum kom anade and nyame sema e yakọ no ma yen hyedan kan nyame sem ne mum ye da Nyankopon odo edi. Okay, these are people ye de omakọ akogu ho no ma ebusuafo nkosra wo mu. I mean, so we go there ye ne omo ye asori ye ne omo etuntum erade na afi ya kanya medo akire wo mu ya che omo ade na afi so ya bompa ye amomo and trust God for healing. And last year we had about 200 people being healed just by our visit. Wow. Yeah. Wow. Na de wo kan ni pe wo omo adwemu yare ankomodie kura na edin ni pe mususu mo kan Nyankopon do akire omo na ekom enya impact. It really does. What we do is that we pray into the program and sayako. I have been in a 70-day fast. Wow. So we pray into the program and we trust God to clear the atmosphere. We trust God to touch their hearts before we get there. Now, ukodu na who senya nyum to na kwa omo be san omo be tunima, you'll be amazed. I remember the first time you call and nurses for catch say ya anye nyama ntema about 12 their program such that what sorry no medro didi da that kind of lifestyle. So they told us about 12 omo be dwane jamu mo amfo omo be dwane jamu but nyame ado because close your eyes omo nye yeze de nkata omo ni ye even when nkata ni ye that one you with us we do experience that. But say ye koho no mo na ye tunyo na mpa ye na edi animu kan ni ntino we realize that they became so calm. Ye bought 12 ye gusu park ye nyamakra no mo person beko. So next is for no catch me say min kan cho mu say meba omo ward. So that was the only way ya omujaye ho. So it made us know that God had really visited them and God had touched them. Nyame adom ebinum efi ho ekofie. For how long no years are they we na how long so na mo hwese mo beko? Ye pese ye kopa last year ye miensa. Ye mienu wo Accra Psychiatric Hospital and then ewo Kolebu. There's a psychiatric session at Kolebu. Nyame adom ye ko honom. And this year we had wanted to start off with Pantan. But dates na the and they had a program, so we had to change it and do it at Accra. Into Ochina Nyame adom ebe no Accra Psychiatric Hospital. We want to extend it to Ankafo, extend it to Pantan, because we believe that Jesus is still in the healing process, and Christ came to give hope to the world. It is our hope, no, it's our dono. Any edema yeni anomono. Obi pese o contact him with Biana. Se mu bi kura bi film aba na mu dwumade no tie mu ya. I'm on Facebook, Instagram, and Twitter, which me send a message. And also be to me so Afreye. Michaelina Anaman. Yeah, that's the name on Facebook. Michaelina Anaman. Obe to me Afreye +233 555 650 629 0555 650 629. All right. Anaman, you better was say as we hear you my panel the so Adom TV better watch every pem brano ye no be di nkomo ni ahwese de esiko du time amokwaya mo frɛ na yemra yemra se mo si respond nyame adoma wo chena mo ko Accra Psychiatric Hospital. All right, time we would be there by 7, but program Lankasa best starts at 9:30.
9:30 to 11:30. Munya moa mo pe ana mo ahobo na so makankro. Pa, and what it say we need money, we need food items, yeah, donations. So until so be like rice, bags of rice, drinks, beverages. The last time I called, one of the nurses said, "Thank you very much. It's been long and coffee with the meat pie." Wow. I mean, it is our phone number. Need to join. Be obi one more. Be our. Me patch you. Obi one more. The number is 0555 650 629. 0555 650 629. All right. Mama na wasipi say unya breba na yenso yenu edi enkomo. Michaelina Anaman ena yenu edi enkomo efri eye Michelin Ministries achese wonmu enam yenuan ma wadmu yare so na wo da nyankopon kese edi achomu. Na on my left right now channel manager ma Adom TV abena Adom. Ne ho fa yie pa nti na niam so ahu ne TV no so tetem bia no enso efefefe na ni so aboa so efe na owukrom so ya te so agpa o sori gina ho atum say yes obam onyame ase ne te wo no ho rof na anopa abna ma kwa ya yeso kwakwa ne wani bi wa bibia boko de wakase kwakwa de se kwakwa so far ene ma ekose so far so good wa wonim say we auditions na last week you started say ye one out na dwem a odi dwumadeni nyina ba so na fefefe this time no say prepi no that ye auditions ne keke and so nkofo ntia se obi afi mana so obi afi adenti na ya mfa we ana hwa utimu say akoye oya ade pa o ntade no mo amfa no nti this time no ya adwen say ye bema judges no mo yi nkofo no say ombesi akan omo select omo mbechira manfo mu die nti a omo fa we ana so omo fa we nti a ana say omo amfa we ina amadwumade ni so aye dedede na ye betina your studios hanum 3 weeks you started last week. Aka 2 we say you travel ko gudada ye aka jumedien ene na wotwe but jumedien na kasankasa omo aya select omo no competition kasankasa be starting in after 3 weeks ye be ye no Kumase ene Oboase nti Kumase fo Oboase fo ye ba Adom TV ba gidigidi this time se kwakwa ne die ebeye ojia. All right, it is kwakwa afi a different level na wo hwe nipa na wo mu no so atum say yes Ghana ha manfo wo niema wo mo ho na Adom TV and what we say Ghana talent wa ha wo hwe Nigeria momo comedians no mo ba ha ebe kansam na ebe ka beyin pasere no na ya asene ne ma no mo yeska yanso ye wo bi I bet me push you. Bet me push you. Until Adom TV there. But surprisingly, last year winner, Ajara. The guy is good, eh? Yes, he's very good. Well, when we now even with this year, all host two programs, and yeah, be say so opportunities ni bebre. Sure. You starting here no koshegu say, we say you're actor or you big time a year e wo Kumase. Omunso bebre nya ejuma radio stations ne omo movies no ni ade nti no niam say ye no kwa ye ma platform last year Santo said Santo alive was bisa only say me hu no movies be 3 4 nti platform no de ma wa menye wadwe say wo ba ba wini you su talent no mani penhunu wo enye say wo be wini kwa na eche say ebia obenya opportunities sometimes ko mo win crampo no mo nya opportunities but mo bebu no mo say obi wo ho mo hwe say akoy etimi use na ma e de na ye bibi so it no na ba mu say minim say Kumase cultural center nko a de na ba mu de Oboase aka ho ya no Oboase ne Kumase nyina last season 2 ne no Oboase ne Kumase so wa wonim say Oboase fue omo de omo agi atum dendenden na Kumase fo so agi atum in fact Ghana fo nyina agi atum na the most preferred TV channel of 2016 but ya sure because Oboase ne Kumase I say the central of Ghana no enti na ye de ko ho no enti wo fi north ba say
utimi besi ho ufi south nso so a ubesi ho nti central enu nti na nyese bibia se bia ye yijimu ana se bibisa ha okay na enough of Shekwakwa no menim say yesi busume fofure mu a esu amanfo besu nkomo amanfo be de nyuma amanfo betu nyina ye Mother's Day yes den hyehyɛ na wo ho edema Adom TV ahwefo Adom TV de bia meka yenye se meka adue ho ana se meka tu ye ho enso so ye bibia ye ne pepepe ye enapa ye program aye no ye de ma awofo enye se obi a ebi a sebi odi we yi akola efi no ho obi a wahwe obi da no a wafa ne se ne ba a ohwe ne bia ye ena na this year no mempempi no obahu se obi wo hono mu a one na se enka na se ba enka obi ne kuma enka obi so wo hono mu a waye ni maami bibi anase ni maami no kran so waye ni bibi anase aseba no so aye ni ba na se ni bibi so hu edi wontwi aba o muntem ni ntawanta wa bia ba o muntem ema peace ema we na akoware no ba kushini we obi ho krampo na pushi oba ne ma ne ba ba ema no afa de aware nya ba emu na ate nani so ntina unhu for some reason no ne no ntawanta wa bi obi so ho no mo bi a ni maami aye ni bibi bia ni maami kran hwe no moya akola na ni maami ja ne ma ne papa nsem be brain ti no omni sa love no anan maami koka bibi ama hye no nti ode ne maami nkasa so hu nti sa ne manema we nyina wo ho nti this year na pa ye no de forgiveness and reconciliation alright nti say why ye wo maami bibi ana wo ye maami so why ye ba bibi a ye say bra ye de be ma platform no na wa odi dwantoa ato na oba ne say registration process bi o ho ana say day ne so a numbers o ho ye promo no so no once ye crawl ye LPM cinema numbers o ho be free into wo free a na etie wo story no na from the 8th May till 12 May no every 3 o'clock bi be ma opportunity no about TV so no be kan wasem na say bia wo ba ni tie ana wasew ni tie ana say o ma mi tie ana say wo bibia wo fa ne say maame a waye ne bone a opese odi wo bone chew no o tie a na eto asupemu a na wa ba na ye de ye ato ye ye dwato mpa u dwato awiase nyina ye twa se mitia nti akuma mama zimbi na bet na dwemo ne bishop owusu ansa na mama Joyce Mama Joyce ayi so beba na won so mu de ye great counselors no mo ba na nyina ye dwa ato na che se di ye ato ye nti no Adom TV so de se amisika ne de bia na ye wazo ye ti se wa papa all right eluti me fa common nsi ana fe ye dwe omra ye ba ye tesi monten so kan wadwen dwumade ne de beto aso obedwam dwumade so So, ECG, opposite filling station total, and then they kawadri, Yadebra, Kakawadri, and then some penny for Tracy, and some Aquaswa, May Mono, and I couple of penny for Trawadria, Yani at Twaba, and Rutias, a bachelor, or hold on penny in penny for Maymo, one song who send you be a quite so yampe, and I see a pemunco to say, and I go young and no, and I my deba Montenso, a representer, Matthiasim. Yeah, you do Montenso. Yeah, but in common name make a say a organization be a fear be now
uwo baby I will be anya se bi ankra hanko ne ye ba be gina da bi ma ne nya wadwene saa ye France ye gina ankra nti amanfo ye mo sai ankra hanko ne ye be gina da bi I will be ano ye betimi atoa ye wi de mempehia so de asese so nti ante ye be ba mpotem obro no so ye be ba origin ne ni wo aba abedi nkomo na me kai wo se bi a se wo pese obeka ye ho wo ka wadwen obeka mo abom wo ba bi no ma invite ye be ba ne ni ma ba ba ye ka wadwen obefra wo 0244 905 881 0244 905 881 na se tumi adi nkomo dwuma de adwuma ko bi na aso ya se de brewo JO Mensa Enterprise wodo na akofa V mixture ya kana se ade a ebe bo wa siesie ye wo ba wuntumi wo ba osisi ya be ma osisi ya be ma otadue wo sparky na enye so papa okay ti so ye kọrin asa je so no kura na je so enche na je ne ho ni nyina no V mixture e de betimi aboa wo premature ejaculation ene rashes na gu be ma wo ba rashes na gu ofa efura na asa ya eye V mixture fry 0242 201 110 0242 201 110 and 050 0020 035 050 0020 035 2C Mobile TV Mr. Nate Adom TV program bi e obi ano baby abetimi ahwe de hia so be download 2C Mobile TV e de go phone so e no be bo amu atumi ahwe program tin nyina mesra momodi akopa bi sky e de no so ye keto abi afei University of Education forward distance education admission or more your name ubetimi art na fie anaso obeye adwuma na wasai akọ school ene ukura A1 to D7 na 25 years and above course bi a person ye bia wasi SSC HND diploma holders munyina kwan aba e de amama metimi akọ de e University of Education Winneba Friday e 020738 1668 020 738 1668 na fei Springboard College say nay yebeko school for kwala nko school papa teacher for akukudam na trade ho and also our Medina was Reach Junction Golf Filling Station na trip and our 0249 101012 0249 101012 na wo mother Roma ene ye de dwumade de brewo ye na amafo ni nkobo adwadefo na wo hante ne adwadefo ene be di nkobo fa ba me NYPD New York City Police Department posting Pacho Devi. We be na to better me pacho me fan fosu. Ne onye ize. Bend down buti. Ekwe yese. Kakra. Sa oto ba kwa ukwa na Adom. No no. Ya je bi o ba bia. Na dabi udem na sa nkwa na wo group. Sa. Ye di nkoba for me hu me di yese wat tensem kakra. Ene yese MPs bi. Akwa visa hwan o mo na ese fraud. Na mom se bia obi di nimi akwa abrochi no wansa ama ho nsema ye deja na afei asafufra ye di hu nkomo efa ebia galam se hu nsem na abeka kwan dem se nei ye hwe kwan se ne ma betimi ato ye wadwentwe ne se ohima galam se no enem se ye dadwene bi a abeto Ghana so a me pese me so me kire madwen wo ho me hu ne se ade bi a dodo no e kasetia me so me wo ho kase bi se galamse no enya de a baabi a mpempenso a bedru ebeboa ye fi se yenye no ne kwan so ye no ne ye sensuo ye no ne ye sen no baye ye ne ye sen sase na nka betima bɔ ho ban de a na me fi se ndie se mabulu benya adwuma no ye no so na ja mo nya adwuma very good ba yetimi environmental checks on the dia I think say is okay. But then what we adwuma no gira nsuo so na nim se nsuo say asa wonim we nya obi na be ka kire wo definitely wo be hu enti ebi wo ho ana nipa bɔ ne sem no wo mo yo nya sa no ko bo apaye because titini say no na ema ya no aduane di na abrekora embo aye da ache de na che say enye patriotic no yeah yes I win your mind bo well man panyina yi 212 MMDC is 212 and they kwa not region aye pin so but ebinum akamfo say ene 212 no kura de ente ye kura ne ba ye ne ade a se wotumi de nyina ba pam ba ko pe na nipa eye de no so kura no so wodwene ho say 212 MMDC MMDC me gidi say eduru bre wase ye to aba MMDC
esan say am say free meals apen so yeyi district executive bia no a ye wo ekuo ana edom bia omota akire ana omutia enti megiri say pempenso ya bedru de pa kwasi ndio maka ho asem ye man panyi nana do so aka ho asem ti megiri say very good pa abedru bra wa say bebe de was ba me ne mama eni nkomo mama fa ba mama wo ye kwa tire ho ana wo nya start yo mama be me na wo twa me fan so doje wo twa me fan so doje bra ne eni nkomo ye di nkomo ye ne Ghana fo na edi nkomo mama fa wa chi kakra na me mra me mama ho ye ne ntwetwe nkomo mama ne say ato ye fra say ne de magi yo anti magi ye di Ghana ho nkomo wo to wade ne dwate say ne dwate na market na nya kura o na sa fe no abai mo hwe mo hwe na so saa na ye wo mu de bia saa ti yesra ban no ya ba ye no na etwa na enya dada enye ono no de aba na so ba asase ti ye pa ne chew o mesika mre kurom yesa ade no ne boa ye de nidi de yetimu na ne yetimu dada na yesu eno ade no kobisa na ekira kwa ne yatum ene wo kwa ekira ba kwa ne yatum dada na ne yetimu se ye kwa ye ha ye tete ekwom de omunye ne ye wo onye ne ye ma ye ni nkomo fa ene galamse nsem aba amanfo ka ho asemi ubetimi atia fa eye nsem efa his excellency wayi nipa aha mienu ne dumienu 12 se wom kwa MMDC se binum ko ho ntokwa but wom no so de northern region ho ba bi empanifo atu womfo eno no odwure ho sen ndu de wayi ne de se wom no mo ye akrachefo no wayi se doso edoso a sasika no aye de betuom ka edoso on fa bi mu aman no ni obetima ni pattern kwa ye na be ye enye ne dodo na obeso akogu ono na ebebo ayeso ye ho kire ye tisika no won chicha na akwanso eja se ko bi nu mboto ye kunu mo munye adwuma nye mimi ku ya driver wonye adwuma nye wo yi ko ho no oje no ko ho bi aka miso mani baje wo bi ani ati miso mani mi di awre ko e da so te dada no eti galam se adwuma no dodo na wo yi ni die edoso onte so na ebinum so nya adwuma sika no yencichem ye bele wase ma me be me na so be kire wadwene na ne ye kire adwene e wo Ghana ye nyina ye to abanti ye betimi a kire adwene be me ye ye fra say pepa che frame azuma yo ni ase pa nya wade a wa wa kamati out of form pepa che me mo yo ye di nkomo ne his excellency we nipa 212 say wo medi MMDCs any wodi nan no wo moto wo so abayoyo saa kama nipa bi asore atia wo northern region ho ba bi empanifo otu won fo say wo munya abotre binum akanfo no say waye ade say wo de 212 ni na aba prekope minimu adwentre wo ho na afei nsem wo fa members of parliament binum ye say o makwaje visa e de ama o ma o mkwa abrochiri a wo man san mai no so aye de ja wo je no ho say pepa chimeba asema kama yo ma mimi sa say dwom te say edwom eboko ye to ade kama o ye to ade edwane de nye de bia na edwane ye da edwane ye na ye da edwane nso nye no enye anu nche se edwane se edwane nya nka wose yetina fie esu de bia ye bedwom na che se yala sebi nyoma ya ton no obi enu a ode ne nyoma kogu bolem ye nyina ye to edwane nya esu anu ani yetimu ne yade tete ya ma ebe sinne enti obi obekese edwane nya no na woboa ani che se nye de bia na obenya no from to the nanku no ochinanko enti edwane se de omo pese omo nya no omo ntimi nya che se nipa ne adoso obi ehedwa obi abeja ne de kaka onye obi abenya ne de kaka onya me so wachicha se na nuru so na che se edwane nya wachina wode ba ma wode che no wode ama obi ade che no wode ama obi enti edwane de ya tiesa da bia ya fruka bande edwane ye enya ma ntia amfa ba bia wa hwa na nka be ha adwene said ya metrem nam sada ate afa so ntia se media na eja ye ka de obete ase eja bra wachi na ese ase wani ade dodo area bagode oh fine yo ya ka Ghana ho nsem ye di nkomo kakra what say MPs bi akwaje be sa ma amanfo ma na SMP no kwale ayo fan eja ka she na wo kan kra me yesemete no you kakwa you me no fe and qualifying education no kwa na me oje both NDC MPP FK me ba na kanuchu moji no ni ametu no tumo ame wa me kotoku ame family na me kwa man bi na me hani towe mami education bia ne ni wo onye omani ma wo sabola kotoku nyokome 1 week fe hey
dasha se ben ma ho mata shika chomu iye ipata hin noko ya no e ma mi noko ya no lo noko ya no sani wonna waka ma kashi ame fe noko kono ame ahanu wo ya jo je ame pe ame ba tun ame wo ame family ni eja kashi mi sabola ho ndo center benima ho mata shika chomu nje fenta eja kashi ma ba ma ho ni 400,000 ma ho ni 500,000 ni ya wo ni 1.9 2.5 enyo ya ho ya 5 million bamba ho ni to 500,000 600,000 ya bi ke nga ehia enye ma ha me enye nka ba ye ni dan ma kun se ma ba onan lo benima ba ma sheshe ma ba shika chomu fenye pata be ma ho sabola mata lo won to ka ma kashi ame hani ni bi afemelo ha wo lo pekeka woni do ya da se asmo kai na mantehwe wa wuti bi na sai watumi atrete mu ni ade a yegusu ya yedi nkomo ya badwom nti eja obi o na edwom ho asem na opese oka obi o so na nya edwom ho asem na opese oka mpa ensem a yedi nkomo wo man mu ene ho nkomo ene yegusu ya yedi enu nti na chese yenye obi a na ene na twetwe nkomo maame na yeni nkomo kakre eti sai amenti wo what minti o what's in the amount of money? Let's say, Pacha, your friend say, Pacha, a friend I said to Yakubu. I said to you, didn't come off a Ghana home. And maybe say, what to say, a CMPs be a quadriv summer and Crophobia Mokoya or Mount Amana. Pacha minty, Unantiano, or my penny in Crawford or Momramedi MMDCs. Yes, I DC in MC. Now I say, Northern Radio and Tokwaba and Swati. Pacha, David. Eh, no answer on toast. Any drum to say? Ah, Sondre, a drum de na mpacho nyama wosro ye pa banicho no mo de onhwe maye ena light bill ena a car petrol no nti amani nyina ko lon ti ye pa no cho bebre onhwe sa ne amano e maye afede ye mane so awie sko mo nya adwuma so hia ye ti onhwe ne nyina maye no ye maye but adwuma no ye ho se o ye pa o ye o start ye adwuma ne pa. Yo, ya na say jabra ni eni nkobo bra mi eni nkobo kakra na ti say ni ya fro say da kwasi from bon yo kwasi di obi enim ni obey unye ize eja ye di nkobo fa Ghana ho me ya sure say wutie news nti wat de akoso MPCS e bi akodi bisa ma omu duanom ne omo yere no ma omo ama e do odwene ho say oh say na de papa ba akokora mu busa no say enya no kure ne ade na ne ba bi na ode ne koy na ka se nkone ni kum ba down na kofa ne ma bi ba ne ade and meji tum sabe bi ni hobi and ye see nso no mentimi enchiremu ni ade nti sabe de o man ye beboa ye nyina na ye hwehwe nti so mo hwese de o metutu o manamo aye ma o manga na ma o man pagina yi MMDC is 212 wo yi 9 kabo ma 216 enchi no asem asore na nurse de ketwa bia wo north na wo mutu o mo fose o mo nya botre ni ade a uhunu sansam no ekoso north na sai oh me so me hia so mo nyina nya botre e ma o man pani afi no aba na o ye ne ntoto ye ni ade because ono no nim de eyema no na oye enti no yeso munya botre no munya ntawantawa na eba ono onkoma akoma to omi na de besi bia no nyankopon be yadom me da se obe ena me na di nkomo no ye to nkomo no so ma me na tsen Pacha ye ene bia me bisa wo se ene ma ekoso news no se bia wate bi ebi ne MPC aye service ansensemi wate mate odwene ho se me dwen ho se wanya afre ni pane dada enti say ye tanechi na ye so ye boa no ye de mpai bo tanechi na nipa na wa from won be ye adwumaden ma ye na kromo skaba kro no bi etimi to ade ma ye say MMDC is na wo ka ho asemi galamsey nsem no so wate ai no so ka ho asemi galamsey ni de ye mpam wom ye nsuo nyina asemi to me ye ochini me fira nkroso achemo nkroso ye nsuo nyina ye ko ye nsuo nom enti ye mpam wom na ye mpa wo ma wo be register ye be mo bebe nya factory baby ni e ma no so be adwuma ye ye da se o be ka kakra na bra ni nkobo bra ye fra say ya fra me Yakubu e de na ba e de ni David abro na bai abro le say abro abu abro no mui e mui baba o e se bo akwaso wo Ghana wati da no ye di nkobo hwe ha wati bi wo Ghana me mati ye he na wati ha de he na wati se galamse na yi kabi galamse ho asam me eti say oh galamse na de mbom de aye mbom aye se o ma pam o mo ba susu aye sa no so aye amfo bebre so ho ba kire o mo
Deɛ bɛn ne kosi kɔdɛ nkɔda yɛnyɛ ne. Sisi deɛ bɛyɛ sɛ abɛn bɛ ma ɔmo abɛn bɛ pa adwuma bi ma ɔmo na ɔmo ayɛ dɛ na ɔmo agya galamsey adwuma no. Ɛnɛ yɛfa MMDCs ɛyɛ 212 na ɔmo afa MCs bɛyɛ 4 bi account bɛyɛ 216. Ɛno wate ho asɛm a o twɛn sɛ one district one factory bɛba ana. Oh me twɛn deɛ me twɛn sɛ wɔn ne kan sɛ ɔbɛtuma yɛ nti me twɛn sɛ ɔbɛtuma yɛ a me twɛn to sɛ ɔbɛtuma yɛ nti me twɛn. Yɛbɛda wase agya yɛ bɛɛ me kakra medase bɛɛ me kakra ne yɛni nkɔmmɔ ɛgya yɛfrɛ wo sɛ Mr. Barrow. Mr. Dɛn Barrow. Yo ɛgya yɛdi nkɔmmɔ fa Ghana ho yɛn nkɔmmɔ a yɛdie no bebrebe no bra sɛ yɛnyina sɛ yɛn nkɔmmɔ a yɛdie wɔ ɔman mu Ghana galamsey ka ho baako so ne sɛ MPs bi a yɛsɛ ɔmo akɔgye visa ɛde ama nkurɔfoɔ ɔmo kɔɔyɛ a ɔmo ama ne John Benjamin wɔkasa dodo bra ha wɔkasa ayɛ kasa tentene ɛne wɔkyerɛkyerɛ mu a baako so ne nso ɔmampanyini ayi nipa bi sɛ ɔmo nkɔ nkesu nanam ɛwɔ yɛn mpɛsoa so ne adeɛ ne nyinaa woka bɔ mu a woka sɛ wɔ ho. Oh, ne nyinaa ɛyɛ but te sɛ MPs yɛ no deɛ ɔmo akɔgye visa no ɛnyɛ because ɛyɛ biribi a visa no sɛ anka ɔmo nfa like the way parliament no ɔmo yɛ respectable people nti ɛnyɛ sɛ anka ɔmo yɛ saa because sometimes ɔmo de yɛ connection. Yeah. Ena galamsey ne? Galamsey no omo asɛ nneɛma bebree na ɛsɛ government no hwɛ na yɛn reclamation ni nneɛma ya. Yɛbɛda na se papa ha ɛna yɛde kawadwe AC ɛnɛ kawadwe no JO Mensa Enterprise V Mixture Adaroma ɛna yɛde brewo na afei 2C Mobile TV ɛna afei University of Education Winneba Distance Education na Springboard College wɔn nyinaa Adaroma ɛna yɛde brewo yɛka kyerɛ wɔn aka kyerɛ wɔn kan wo sɛ wobɛsɛ ɔbɛka yɛn ho wɔ kawadwe a 0244 905881 0244 905881 yɛde asi a na yɛbɛkɔ anaasɛ mpodwoada yɛbɛsɛ ahyia ɛwɔ baabi a wɔ mpɔtamu na yɛtumi de kawadwe de abrɛ wo yɛgya kwan na yɛade akunkum magia ɛne yɛde to aso ya makram.